Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda. Umukozi wa hoteli akaba yarohamye mu kiyaga cya Kivu aza kuburirwa irengero. Bikorimana Javan wo mu karere ka Nyamasheke murenge wa Cyato wakoraga muri Rocky Hotel yo mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi yarohamye mu kiyaga cya Kivu arabura. Impanuka yabereye hazwi nko ku Bagore mu mudugudu wa Karambo akagari ka Cyangugu umurenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi. Saa 7:20 z'amanywa kuri wa 19 Gashyantare 2023 nibwo uyu musore imyaka 30 wafashaga abaterura ibyuma muri gym ya hoteli akanunyuzamo agacunga umutekano wa hoteli yajyanye na bagenzi be koga mu kiyaga cya Kivu. Yinjiye amazi ahita yibira ntiyongera kugaragara. Abari kumwe nawe bagerageje kumushakisha ngo bamurohore ntibamubona, banitabaza inzego z'umutekano nazo ntizabasha kumubona ako kanya. Abazi uyu musore rero bavuga ko asanzwe azi koga, gusa ngo kuri inshuro yari yaranyoye inzoga nyinshi cyane bigakekwa ko byaba byaragize uruhare mu gutuma arohama. Mu kiganiro na Igihe dukesha amakuru, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Iyakaremye Jean Pierre yasabye aboga mu kiyaga cya Kivu kujya birinda kujya mu mazi mu gihe bumva batameze neza. Yagize ati icyo dusaba abantu nuko umuntu yakaba yajya koga ari uko yumva afite ubuzima bwiza. Ati dusaba abantu kandi barwaye indwara zifata zitunguranye nk'igicuri, umutima cyangwa se umuntu wumva atameze neza mu mubiri kwirinda kujya mu mazi. Ati tugere tubibona umuntu ashobora kuba azi koga ariko yagera mu mazi imbwa zikamufata cyangwa se uburwayi butunguranye bukamufata amazi agahita amutwara. Inzego z'umutekano zifatanyije n'abaturage ziracyashakisha Bikorimana Javan uyu waburiye muri aya mazi mu kiyaga cya Kivu, akaba ari mu ntara y'Uburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru, umuryango wa Afurika yunze ubumwe wamaganye urugomo rwa FDLR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wamaganye imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa FDLR wiganjemo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 nyuma y'ibikorwa byayo bihonyora uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibikubiye mu myanzuro y'inama y'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ka AU yabaye ku itariki ya 17 Gashyantare 2023 ku wa gatanu. Ni inama yabereye Addis Ababa mu murwa mukuru wa Ethiopia iyobowe na Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Ikaba yarigaga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Umwanzuro wa mbere w'inama uvuga ko AU yamaganye ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro irimo uwa M23 umaze igihe mu mirwano n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uwa ADF cyo kimwe n'uwa FDLR umaze igihe ugambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uyu mwanzuro uragira uti akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hagaragaje ko gahangayikishijwe n'umutekano muke wiganje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kwangirika k'ubutabazi ati n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage kubera urugomo no guhonyora uburenganzira bwa muntu bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa RDC. AU irongera kwamagana kandi ivuye inyuma ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu rikorwa na M23 cyo kimwe na ADF, FDLR ndetse n'indi mitwe. Umwanzuro wa gatanu w'iriya nama wo usaba imitwe yose by'umwihariko ko M23 na ADF na FDLR guhita ihagarika imirwano ndetse n'ibitero ya hanyuma ikava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AU kandi yamaganye ibikorwa bya FDLR mu gihe barwanyi b'uyu mutwe bamaze igihe bakoranira bya hafi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano zimaze igihe zihanganyemo na M23. Byemejwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri raporo zasohoye umwaka ushize. Leta ya Kongo ku ruhande rwayo igaragariza uriya mutwe w'iterabwoba nk'udateje ikibazo gikomeye cyane. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya aheruka kandi gutangariza televiziyo ya Al Jazeera ko FDLR ari umutwe uharanira impinduramatwara, ibyo we na guverinoma avugira batavugaho rumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali. Leta y'u Rwanda ikaba imaze igihe igaragaza FDLR nk'umutwe uteje ikibazo umutekano wayo, hanyuma kuba ukoranira hafi n'ingabo za Kongo ikavuga ko ariyo ntandaro nyamukuru y'umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda na Kongo. Mu rwego rwo kuzahura kandi umubano, akanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gashinzwe umutekano n'amahoro kasabye ko ibihugu byombi byagirana ibiganiro
mu rwego rwo guteza imbere amahoro arambye mu karere ibihugu byombi biherereyemo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi b'umutwe w'abamayimayi ya Kutumba baratangaza ko bagiye kuva mu birindiro byabo muri teritwari ya Fizi bakajya mu ntara Kivu ya ruguru kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa M23. Uvira Vedaste Ngabo. Aba bagwanyi b'abamayimayi ya Kutumba bagaragaye cyumweru mu majusho bavuye imisisiyo muri teritwari ya Fizi bari kuri za moto berekeza Kamanyola no mu ntara Kivu ya ruguru. Bamwe muri bo bagaragaye bambaye imyenda ya gisivili, hari n'abandi nabo bari bambaye ibyatsi mu mutwe. William Amuri ya Kutumba ni umuyobozi wa CNPCC, Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo, avuga yuko aba bagwanyi be bagamije kujya kubohora ibice byafashwe n'abagwanyi ba M23 ndetse no kujya gucunga mpaka wa Kamanyola uhuza Kongo n'u Rwanda. Fani yetu sisi tunalenga fasi mbili. Tunalenga Nord Kivu Goma kwenyewe. Turashaka kujya mu ntara Kivu ya ruguru Goma na Kamanyola, aho hantu ko ari habiri nyo dushaka gushira ibirindiro byacu. Kamanyola ni ukugira ngo umwanzi atazinjira mu gihugu cyacu, naho mu ntara Kivu ya ruguru ni ukugwana n'umwanzi kugira ngo tumwirukane mu gihugu cyacu. Kagame na Museveni nibo batera igihugu cyacu, ni ngombwa yuko tuzimya umuriro. Wanachoma nyumba kabisa, nyumba yangu inachomwa, ni lazima tuzizimishe ile moto. Gusa nubwo biruko, William Amuri ya Kutumba yavuze yuko igisirikare cya Kongo gikorera muri secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu cyagiye kimirira mu mayira ya Lulimba na Malindi ho muri territoire ya Fizi. Abagwanyi be cyakora kuri ubu cyabaretse, avuga yuko bakiri Fizi. Twavugishije umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere, Lieutenant Makelongo, atubwira yuko ari mu nama. Gusa mu kiganiro umuyobozi w'igisirikare muri aka karere General Ramadhani Fundi yagiranye na radio Kivu Baraka, yavuze yuko intego yabo atari ukwimira abo bagwanyi bashaka kugwanirira igihugu, ahubwo ko babasabye ko bajya ahantu hamwe bakababwira umubare wabo kugira ngo nabo babimenyeshe ubuyobozi bukuru. Nubwo General ya Kutumba yahisemo kohereza abagwanyi be kujya kugwanya M22 mu ntara Kivu ya ruguru, hari abandi bagwanyi ba Mayimayi bavuga yuko batava muri utu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga. Twe turacyari hano mu misozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga, niyo tukiri kabisa kuko aduyi aracyari mwinshi. Turacyari ko turwana nawe kubera yuko ikibazo Nord Kivu ifite nicyo kibazo natwe dufite muri Sud Kivu. M23 ntabwiri muri Nord Kivu honyine, nano muri Sud Kivu imaze kuhaba. Byiringiro Robert numwe mu bakurikiranira hafi ibibazo bya politike byo muri utu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga, asanga ibyo Yakutumba avuga ko agiye kugwanya M23 bitashoboka. Turiko turakomeza kumva avuga ngo ingabo zibe zavuye mu birindiro byazo, nta birindiro agira. Ibirindiro ni mu baturage kuko ni umuturage kimwe n'abandi. Icongeyeho ibyo avuga ko aje gutabara igihugu, numwe mu bagizi ba nabi basenya igihugu, akorana n'ingabo zitazwi z'amahanga. Iyaba umugabo ntabaragiye gukora amanama na basebuja ba M23, icongeyeho tukaba tumunenga byinshi, ubundi yarafatiwe n'ibihano by'ubumwe bw'Uburaya, nta bushobozi afite, ntabwo agira, afite imyaka igera ku 19 aha yarwana, ntafite na lokalite n'imwe, ntafite na groupement n'imwe agenzura. Izo mbaraga zikuye zo kuvuga ngo ariko araje kurwanya M23. Abagwanyi ba Mayimayi ya Kutumba bavuga yuko bagiye kugwanya M23 ishigikiwe n'u Rwanda, mu gihe maraporo y'inzobere za Loni bashinja igisirikare cya Kongo gukorana na Mayimayi ndetse na FDLR. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Abanyeshuri baza kaminuza zose zo mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere bakoze imyigaragambyo binubira umutekano muke urangwa mu ntara yabo, barashyira mu majwi ingabo za EAC bavuga ko ntacyo zibamariye. Inkuru irambuye Jimmy Shukani bakomera. Aya majwi ni y'abanyeshuri bigaragambije mu rwego rwo kumvisha abayobozi b'intara ya Kivu ya ruguru agahinda baterwa n'umutekano muke bawuza amahwemo. Aha turi ni muri rompo ya Instigo yegeranye na kaminuza ya leta yigisha ubucuruzi n'ikoranabuhanga izwi nka IES. Ni mu ihuriro ry'imihanda itatu, umwe uva mu mujyi rwagati werekeza ku biro bya guverineri, undi uva muri teritwari ya Nyiragongo uza mu mujyi wa Goma, uwa gatatu uva mu kigo cya gisirikare cyo mu ntara ya Kivu ya ruguru kiri muri quartier izwi nka Le Volcan, imwe mu zigize komine ya Goma. Mu myigaragambyo yabo abo banyeshuri
abandi barimo kuririmba indirimbo zikubiyemo ubutumwa bwihariye ku bayobozi b'ingabo za EAC. Ubwo butumwa bwasabaga ingabo za EAC gusubira mu bihugu zaturutsemo. Abenshi muri bo bambaye imyenda y'umukara hasi no hejuru, bigaragaza umuntu uri mu gahinda. Nyuma y'urugendo rw'ibirometero 3 n'igice bageze imbere y'ibiro bya guverineri w'intara Kivu ya Ruguru, aho basanze ingamba z'umutekano zakajijwe. Polisi yabanje kubakumira yanga ko binjira kuko nabo barimo kugerageza kwinjira ku gahato. Byatumye polisi itabaza kurasa ibyuka biryana mu maso. Nyuma gato nibwo bwana Kilimali Linjanja Wilfried, umuyobozi w'abanyeshuri bo muri za kaminuza mu ntara Kivu ya Ruguru n'umwungirije, baje kwemererwa kwinjira. Abandi basigaye hanze bakomeza kuririmba indirimbo z'abigaragambya. Ahangaha itangazamakuru ntiryemerewe kwinjira mu biro. Bamwe muri bo baratubwira impamvu bakoraniye imbere y'ibiro by'umuyobozi w'intara. Aujourd'hui nous sommes au musée de Imbi. Turahangaha kubera umugambi umwe gusa wo kugaragaza akababaro duterwa n'umutekano muke ukomeje kugaragara mu ntara yacu. Dukeneye amahoro kandi ni ngombwa ko abakongomani twese tubaho tudatinya. Dufite uburenganzira kubaho mu mutekano usesuye.